te haka te kai, mā ēnei rangatahi. Pēnei i a Amoroa Kahukiwa. Kia whakawhanake i oku pūkenga, i te ao kapahaka, me rātua ngā tangata ko taimai ki konei, kia tautoko i te kaupapa, kia koi te pūkenga Māori, te pūkenga o te ao haka hoki. Ko Whanake Mai te tahi kaupapa i whakatūria ai Te Kaunihera Ahurea o Waitaha hei whakapakari i ngā pūkenga haka o ēnei rangatahi. Ko tā te māngai o Te Kaunihera a Junior Tana, he aronga nui tēnei wānanga ki te tito waiata me te haka, waihoki he karawhiu haere i ngā poi me ngā taiaha. I roto i ngā tau, kua kitea e mātau ko ētihi o ngā haikura puta i Waitaha, ne kei te whanake tonu i roto i a tātou mahi. Hoi anō i toko ake te whakaaro kia whakaritea tētahi wāhi, tētahi wānanga, ne kia tai mai tērā momohunga. Aha koa te kura, aha koa te kapahaka, aha koa te tīmariki rānei, ne? Ka tai mai ki konei, ka ako i ngā tuapapatanga meki o tēnei mahi, tēnei taonga tuku iho. He kai whakaako a Kowhai Te Moananui-Gamble mo te kapa o te matahiapo kei Waitaki. Nā ko tai tawhiti mai ia ki te whakapiki i ana pūkenga hei tākoha atu ki tōna kapa. We are lacking in poi and taiaha skills, so I'm really excited to soak that up and be able to take that back down, and definitely just singing with everyone, getting all the harmonies, and yeah, it's good to be surrounded by people who can sing. So. Heoi anō mā kahukiwa, he whakarite i aia anō I mua I tana tū ki te whakataetae-a-rohe. Ia wā, mena ke te whakapakari koe, kei te prakati koe, me prakati koe I a rā, I a te rā, I ngā harerei, ngā wikini, pai nei wā ki te prakatihi, ki te waiata, ki te whakamahana korokoro, ki te whakarite hinenga hoki. E rua ngā rā o tēnei wānanga, heoi ko te hiahia o te tokorua nei, kia rongo I ngā kōrero hei whakawhanake I a rāua pūkenga haka. We've just come up to enhance our skills for our kapa ropu and yeah, take it back to our kunga. E hara I te mea ko tahi ana ki te kura ko taimai, ko taimai e maha ake ngā tangata no wāhi no ke atu, kia whakawhanake, ko te kaupapa nei, ko te whanake mai. So kia whanake te pūkenga o rātou o haka. Ka ki te tātau I ngā hua o tēnei wānanga ki te whakataetae-a-rohe ka tū hei te 11 o Akuhata. Shikaila Andrews Alapaki, Tahu News.